Tebredi company ya mabati rolling mills ikobabwate amabati y'echingenjo ao ayuale y'echikala ao na wigo ayuwiga bwate profile net gauges ao unamono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuale ayechigage emerongetato asa mabati ali ayechigage emerongibere na Isano na Isano mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM nikobwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design wate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabwate liga nikobo kolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yegotoka se enyumba ya ouru complex imiyumuchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Rwasuguso irianye mu chana busongo nigo cyabutokire kitagika isato igore Chinsa Isano na Ibere cyabona mugaso ritukore 12 ritukore Jumatatu mutenyo gatano mwaka kiri bubere 2025 Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira hereyo bwengi Catherine Nyabonga urisoni makuru kuraso muno aho imanyere kabano into ikomara tokomanyamaya korwa count chance 40 na Isano na Ibere ime na isko yorogongo rwagusimura ibwense ya Kenya umuske Dr. William Samuel Ruto ritukore arero semambia rero nigo ara ege ikaruke kwanera igoro yoboncho imeyensi ya Kenya nena mono gatiensi ya Kenya na boigo enseria ya Europe ko kwana asege karekyo nigo moskeruto akwanira cinjira chekera robara chekumokya erigo sira emerobere yo bonchira mu rugego yo nigo korekana ase nyumba y'obura ya State House omoche o Nairobi. As we celebrate the digitization of trade, my administration is implementing bold and transformative measures to build a robust digital economy. We're rolling out, for example, an ambitious last-mile fiber connectivity program, aiming to install 100,000 kilometers of fiber optic cable and 25,000 public Wi-Fi hotspots by 2027, ensuring no part of Kenya is left behind in the digital revolution. Through the expanded e-citizen platform, over 20,000 government services have been digitized, making it easier, faster, and cheaper for businesses to engage
with government. We have established 284 digital hubs in Tibet institutions with 400 more under construction. These hubs are becoming vital centers of innovation, enterprise, and digital skills development. Kenya is attracting global technology giants. For example, Microsoft, Amazon Web Services, and Apple have already established a presence in Kenya. Global BPO leaders such as Sama, CCI, and Teleperformance, in fact the leading BPO company in the world, have all anchored their operations in Kenya, positioning our country as a leading regional hub for software development, business process outsourcing, and digital services. To support this growth, we have introduced tax reforms that foster a pro-business environment. The finance bill of this year, 2025, reduces the tax on digital asset transfers from 3% to 1.5%. This signals our commitment to an innovation-driven economy that nurtures startups, MSMEs, and investors alike. These efforts are already bearing fruit. Just last month, the International Monetary Fund ranked Kenya as the 6th Moraiwense ya Finland omoske Alexander Stapnigo aikire imeyense ya Kenya irigo chaka etaro ya yabene imeyense ya Kenya. Omoske Alexander nigo ariganigwa no moraiwense moske Dr. William Samoei Ruto na boigo abawaziri ase nyomba yobora ya State House omochie o Nairobi. Omoske Alexander nigo arache okorege karo no moraiwense irigo kwanira Chinchera na boigo Chinsemo ense ya Kenya na boigo ense ya Finland bira chirache kobwatira na bunenchira ya moyo ko tinyo bwamate na boigo kine uchumi yegati ye Chinsa Ibere. Mokonyi b'omuraiwense ya Kenya omoske Professor Pram Kithure Kindiki nigo agenderere gukora etaro yaye ase chikaunti gose Chinsemo imeyense ya Kenya asagendete gukwanira amamero biri amagendero nene mono ase serikali ya Kenya kwanza gukwana kurensemo ya Ndumberi egotoka Kiambu County mura moske Kindiki nigo akwanira kugwa kwa magori ye chindage mono ase myaka 2.5 serikali ya Kenya kwanza yabeire ase oborai. Lakini kwa miaka 2 kuna vile tumeteremusha bei ya bidhaa fulani ambao ni bidhaa maalum, na tunaendelea kuteremusha zaidi ili mwananchi wa kawaida apate manufaa. Unga kilo 2 siku ile ya 2022 ilikuwa 240-250 kilo 2, imeteremka kiasi, imefika about 150-155. Tunataka tuisongeshe iteremke zaidi kuje 100 hata chini ya 100, ili mwananchi wa kawaida apunguziwe
mzigo wa gharama ya maisha. Hiyo ndio kazi ya serikali, kupunguzia mwananchi mzigo wa maisha ama gharama ya maisha. Vile vile, wakati tunaomba kura, tulisema ya kwamba kwa muda mrefu nchi yetu imeshughulikia tu uchumi wa watu ambao wako na nguvu, matajiri, mabwenyenye, biashara kubwa kubwa, na tukasema safari hii tutabadilisha mfumo wa uchumi. Pesa ya serikali ile mingi iwekwe katika miradi ambayo ni ya wananchi ambao wako chini huku. Hiyo ndio tulikuwa tumeita bottom up. So we want to hear the alternative policy. Na iwezi kuwa ati policy ni uchochezi, mgawanyiko na ukabila. Abarai koruense meri yoko ya mirire serikali ba Corona Steven Kalonzo Musyoka wiki ya makirikia Wiper na boygo Eugene Wamalwa wiki ya makirikia Democratic Action Party ya Kenya ni gobagendere ko mocho bochori bwa banyakiro gosubo bochori bwa barai ase kyombekirikyo bochori ne chimbe kya IBC abo murai bwense achora amatuko makego aitras bono ne banigo bachire mutu na komocho omukonyi murai bwense moske Professor Pram Kithure Kindiki na komoboria aitigie emeremo korengana ne richiko. One issue is the reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission. We stress the word independent. We have said it before that Mr. William Ruto cannot form yeye kuendelea na tamu ambayo haiwezekani. So kwa hivyo hiyo IBC maneno, we are still William Ruto IEBC. Na wananchi hawatakubali hiyo. Number two ni kusema ya pili ni kusema hivi. Mimi ni wakili, senior counsel actually. And this friend here, Ndengwa Jiru, is also an advocate. My brother Eugene is an advocate. Kitonga Maanzo is an advocate. All of us are advocates of the High Court. And we are very concerned with the state of the legal situation now before us. We clearly have a constitutional crisis. As we speak, we do not have a deputy president. Yes. We have two deputy presidents. Okay. To Professor Kindiki, you are a lawyer, you have been a lawmaker, you are a professor of the law, you are a teacher of the law. If the law today, your legal status today is that you are illegitimately in office, you are illegally in office, you are therefore an illegitimate deputy president. Do the honorable thing, Professor Kindiki, and resign. The law as it stands today and the ruling that has been given means that Kenya has two deputy presidents. This is a situation, I want to agree with His Excellency Kalonzo Musyoka, that is untenable, and we cannot as a country continue having two deputy presidents when our constitution. Magega serikali wetera wizara ikisemeje kurawa no moske Julius Migosi ogamba korwa okobolya gocha ase aboro kya banene bechi skuru kobwatoka certificate gocha ase aboro kiwa bali bakore ekirasi ge 12 ase myaka ya magega niko bono igekure getindiki aruru gocha ase aboro kya abo batarabotoka certificate yeche gocha ase aboro kiwa bali bakore skuru andake asa goteba na boro kiwa abuti babete bakora school fees. Alitoa directive na akasema ya kwamba zile certificates ambazo bado mna withhold kwa mashule, tafadhali tupatie watoto wetu certificate bila malipo yoyote. Na sasa tunaomba principals, kwa sababu nimepata complaint 1-2, tafadhali let us release these certificates to our children. Na nimeongea pia na director wa education na amekubaliana na sisi. So tafadhali wazazi, kama kuna certificate ya mtoto yuko kwa shule, sisi tunaomba uende ukachukue hiyo certificate, ndio sisi tunapokuja kusumbuka kutafuta hao watoto
wakuwe na hizo certificates. Maseneta Tana River Moske Danson Buya Mungatana nigo aruro kubore gucha sechi serikali chechi county kugenda gusira emirobero yechi gosori sechi county munenchera ya moyo koreta abasaya amo nabo igo gusira chitaranta gose ebyegwa abasaya abu. Sawa baba. Maana huo ndio ule muda ambao tulikuwa tunahitaji. Okay, safi tayari shamaliza. Mwito wangu ni kwa county government wajaribu kuweka pesa ya kutosha kwa ajili ya michezo, haswa mchezo wa football. Sisi tumeshangaa sana kwamba Tana River County tunaweka milioni 5 kwa ajili ya activities za mwaka mzima. That is not enough. We need the county government ikuwe more responsible. Na ndio maana kule Senate, kwa sababu hii county na county zingine governors hawajafanya vile natakikana. Pesa tunatuma kutoka Senate, lakini budget za michezo haziwekwi za kutosha. Kwa sababu tulipeleka proposal kwa county government itusaidie na mambo ya leagues na zile activities za tournament na mambo ya training ya mareferees na macoaches. Lakini kuna udhaifu kidogo. Twasikia aidha pesa hakuna ama mpangilio haijakuwa tayari. Tulienda pale kwa public participation, lakini kwa bahati mbaya budget ya Tana River tulipata ina shilingi milioni 5 peke yake za activities zote za county mzima, za leagues, za training ya referees na macoaches, milioni 5. Narayo kore Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira yobwengeri tukerigaria Jumatatu Chinsa 10 nje koretra yo mana yandama ayande asenchira yobwenge boygo nchenka treni Nyabonga Wilson makuru kurwaso muno wimanyerero kore ningo nyere mwanchi umure ntubuna Getembe TV na boygo Getembe FM ntubwate app yakerero imenyekane buna Getembe digital app okogenda gari app store gose Play Store onyare go download app yina nigo gotumika chidata chire chingekegima kero oko download app na gwetra app yini gora nyore mirobiri yonsi ya Getembe TV korwa mangana maya nabo igo emirobiri yonsi mbaka chigosori chyokoigia onyara gweseme bwego kina boigo bwemanye chinga kichonsinga kichecho asegika getari Getambe umurobiro vibes on vibes DJ Rilso ikreme studio ngochigo chare anyare gokoira asense Miriam Dudan tumrana Chinsa echiko. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabuigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwato korelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuyigo busongo eywerangwe neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase tunamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia oboiga boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nigetaria igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 obuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana ri buire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaide senya getari anu ga besti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwase enyagitari ya nuga best nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitra chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia.